Gavana wa kaunti ya MERU KAWIRA Mwangaza na atumirite gitumi gya gutethia antu ba Mawaathe kaunti-ini ubara ugite ni baba ingi mono akiaria kiri matinda ja antu ba Mawaathe taja thithikite na arua kienine gya kinoru. Gavana KAWIRA ugite MERU netongerete kiri kaunti cionthe na wingi bwa nkuruki ngiri 40 iba antu baba Mawaathe kuringana na utarani wa mwaka wa 2019 oritie barabati ciandikithitie na thirikari kuthithio gukenda bomba kugunika na motungata ja mwanya jaria jethagirwa jathuriri antu ba PWD. Muthuri Muriuki na Chetari. Ninti kwirego kire michetho kia ndiba Mawaathe ndene kaunti ya MERU ala mugeni wa gitio okarenga gavana MERU KAWIRA Mwangaza akinyite kini giki awite kaunti ya MERU netongirite kuthwina ndiba Mawaathe baba ingi. It is important to note that MERU County has the highest number of persons with disabilities, totaling 48,815 according to the statistics derived from the last national census, which was conducted in 2019. However, to date, only 12,000 are registered, which is a relatively low figure compared to the real numbers on the ground. Nandi rombara ni mtu ondore Mawaathe ethwagi ciandikite ndene kaunti ya MERU nikenda gutigira kagite karote bureja aguthwaki kunika kugatwika kuri utethio bomba kuma national government kana kinya kiri partners na donors benda kumenya mono ibangana ba register na batu ibakai ndero bisieko tutumire ni juhudi cionthe tutigire muntu na Mawaathe ndene MERU kana muciari na kana kama Mawaathe akuregister na kandi kenda kawega kana komba kweja omba gukinyirwa ntuti tukimenya ina uri amna bubu ethwaki SACCO antu ba Mawaathe milioni 5 iraba ketho bagikohobithania na amenya kwa antu barabe na Mawaathe into binge mwanya mwanya pia mungana njiri milioni 5 na thirikari yetu mwaka juju athira turatengete milioni 10 cia antu ba Mawaathe milioni 5 cinenkaniri kana tucinenkanirite na naruo tuka launch itwekirite ndene ya account ya antu ba Mawaathe milioni 5 kire SACCO yetu kenda muntu aromba mbesha eta to biashara ntwawe ati kugwa ruru witoromba mbesha uti kubangara inie ndaja uterwe gita witoromba mbesha kire kamiti iria ikomba gukwerwa bwega na mbesha cia SACCO ticia kwa muntu ageta kugura mutuchu wa jabati kana gintu kingi ni cia kulitangugi twakunenkera ibwiri kulivuvu ikaewa mtungi tukenderere ou na ndikenda tugakinya antu nwe gavana gatongera kantu kangi tukathithia mantu ja manene na kuringana gavana KAWIRA augita kethwa kiathura munda nyura kantu barabe na Mawaathe nikenda betha bagitithia winti na mbere munda juju akenda baitethia bebongwa kwina ithaka bibingi mono kinya bikuyi makatero ndabera ibange ni bweje turi thirikari tushwire antu ba Mawaathe kithaka kiao pake nyomba ciao cia maiga babithie bieni biao bia gucethaira pake mikawa yao be antu ba Mawaathe babithie mobisi jao pake nyomba cia kurara antu bagakombora nyomba iria na ndeto manto to tuinge tukweta tukiuga mpandika twambirie kwiandika twingwa kwa tu tayari tuli thirikari gutigira SACCO yetu kana gukurukira leadership ya antu ba Mawaathe tukunenkanira kithaka na ti kithaka kanini kithaka gitige kunganiria nkiripotera buri juma bicha Muthuri Muriuki.